Yes, igitondo cyiza shiti bavandimwe bakunzi muryango mugari wa RTV 24 nizere ko mwaramutse neza kandi mukomeje kugenda mugubwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako aho muri myanya igiye itandukanye nta handi ni Urusiya rero muri mu burasirazuba bwo hagati ingabo zitazumwe za Amerika ndetse n'ingabo za Iran n'ubundi iri joro ibitero byongeye n'ubundi kuba bikomeza hagati y'impande zombi aho n'ubundi nta kindi cyabayeho nuko ingabo zitazumwe za Amerika zaraye zigabye ibindi bitero ku ijoro rigera kuri 13 abikurikiranya n'ubundi ku butaka bw'igihugu cya Iran. Namakwero n'ubundi yaraye avugiye hanze guhera mu masaha ya 2 gutyo nibwo igitero cyatangiye ubasambiri z'ijoro z'u Rwanda iyo ngiyo ni Burundi ariko hari mu masambiri n'igice kuri GMT bivuze ko rero n'ubundi byari n'ubundi mu masaha ya nijoro ni kuvuga bishatse ko ikirero n'ubundi rugamba rurajya mbere rero reka ze tubigarukaho cyane turebe n'ibiki byari byangirikiye muri bino bitero kuko ntago ari Amerika gusaga by'ibitero na Iran nayo yasigabe ibitero n'ubundi byo kwihorera kugira ngo n'ubundi nayo yereka Amerika ko n'ubundi idasinzire cyangwa se ngo ibe nta kifite cyo kuba yavuga. Yego reka nze tubisesengure kino gitero cyari kibaye hanyuma ibindi byose tuze kuzana tubirebaho gatanu kuri agenzi kako reka mbanze mbakire kandi mbifurize kugira igitondo cyiza mbifurize kugubwa neza cyane hanyuma byose tugende tubiraho neza tutagaka ku bintu byinshi cyane ni RTV 24 ni pazo no mazina yanjye ndabakire kandi mbifurije weekend nziza n'igitondo cyiza muri rusange bahaye ikaze isesuye aho muri mu myanya igiye itandukanye. Uyu munsi n'ubundi Amerika na Iran n'ubundi Iran yatangaje ko n'ubundi yagabye ibitero ku rindiro by'ingabo za Amerika muri Bahrain, Jordania ndetse na Kuwait mu gihe nayo Amerika n'ubundi ivuga ko yakomeje ibitero ku butaka bwa Iran. President Trump bakaba yavuze ko n'ubundi bikomeje ariko nta gihari akibigaragaza ariko n'ubundi Iran yatitegura n'ubundi kugirana amasezerano n'Abanyamerika nubwo bitari vuba hangaha. Muri Hormuz naho ikibazo cyo gutwara amavuta ndetse n'ikomoka kuri petroli ubwikwezi bwo mu nyanja biracyari ibibazo bikomeye cyane. Hari n'ibiganiro bya Iran ndetse na Oman ku buryo bwo gucunga n'ubundi urujyana n'uruza rw'amato mu muhora wa Hormuz ariko nta kintu kiragenda. Turaje tubigaruka ku buryo burambuye. Yemen ndetse n'Abahutsi bavuze ko ingamba zabo zo mu nyanja zibanda n'ubundi ku mato afitanye isano na Saudi Arabia atari ugufunga Burundi Baber Mandeb nkuko twari twabivuze ariko turaje tuvuga ko ku buryo burambuye. Hagati aho kandi n'ubundi amakuru avuga ko ingabo ziyobowe na Saudi Arabia zagabye ibitero ku bindiro by'Abahuti muri Hodeida na Kamalan Island nyuma yuko ubwato bwa Saudi Arabia bwangijwe n'ubundi n'abantu bataramenyekana mu nyanja itukura ku munsi w'ejo. Ni mu gihe kandi muri Israel ndetse na Gaza umutekano uracyari mubi cyane kandi n'ubundi raporo nshya zigaragaza ko ibitero byazaye n'ubundi muri Gaza biri kwiyongera umunota ku wundi ndetse n'ubutabazi bukabura. Hanyuma ikindi nuko muri Liban ikibazo n'umuri cy'umutekano hagati ya na Hezbollah kiracyakurikiranwa cyane mu gihe n'ubundi gahunda yo kugabanya intwaro za Hezbollah n'ubundi ndetse no kubambura intwaro no gushyira mu bikorwa gahunda y'umutekano ikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane kuko Hezbollah iki cyo Iran n'ubundi yo yatangaje ko itazijya n'ubundi ishyira hasi intwaro. Iri joro rero reka tugaruka ku bitero byari bibaye muri iri joro ibitero bikomeye cyane ni ku ijoro rigera kuri 13 ry'ikurikiranya ry'ibitero mu gihe n'ubundi Iran ivuga ko n'ubundi Amerika yakomeje ibitero bya Misiri ndetse n'ibisasu ku rindiro ry'ibikorwa remezo bya gisirikare by'Abanya-Iran ndetse n'ibya gisivile. Ibi rero n'ubundi byari bikomeje kuba n'ubundi mu ijoro rya 13 ry'ikurikiranya ry'ibitero Amerika ku butaka bw'Abanya-Iran bikaba rero ari ibintu byinshi ubona ko bikomeje kugenda n'ubundi byangiza amahoro cyangwa se kuba hagerwaho amasezerano n'ubundi y'amahoro hagati y'impande zombi. Ni mu gihe kandi muri Bahrain iri joro n'ubundi Bahrain, Kuwait, Jordania Iran yarashe misile na drone ku birindiro by'ingabo za Amerika muri ibyo bihugu mu rwego rwo kwihora n'ubundi ku bitero bya Amerika bya birimo bigabwa n'ubundi mu majyaruguru y'iki gihugu muri Tabriz ndetse na Fars mu majyepfo Bandar Abbas ndetse na handi hareho n'ubundi hibasiwe muri iri joro. Mu gihe kandi n'ubundi mu majyaruguru ya Iraq habaye n'ubundi ituri
guturika n'amasasu hafi y'ikigo cya gisirikare kiri hafi ya Lubire aho nubundi hari ingabo za Amerika zirenze cyangwa se zikanazo zumvikanye nazo ko zifitanye isano n'ubundi ngabo zo muri Blahe ariko izi zo muri Iraq naho rero n'ubundi bikavugwa ko nta musirikare bapfuye ariko abaturage bashobora kuba babipfiriyemo. Ni byinshi byagiye bibona ko Iran nayo ikomeje no kwenda yihagararaho mu rwego rudasanzwe mu kigobe cya Perse mu kigobe cya Peresi ndetse no muri Hormuz naho hakomeje n'ubundi bikorwa bya gisirikare n'ibibazo by'amato aho n'ubundi Amerika yavuze ko yarashe ku bwato bw'ubucuruzi bwagerageje kurenga kuri blockade ku byambo bya Iran n'ubwato bw'ubwoko bwa MV bw'abanyarani bwari bwikoreye ibinyampeke rero bivuga ko ngo bwarenze kuri blockade bituma rero n'ubundi abanyamerika bahita barasa kuri ubu bwato mu buryo bwihuse cyane. Iri joro n'ubundi ryabaye irindi rikomeye cyane mu ntambara ya Amerika ndetse na Iran n'ubundi aho n'ubundi bitero byambukiranya imipaka bigera ndetse no ku birindiro by'abanyamerika byagiye bigira ahantu kure cyane kuko urumva byaraye iri joro Iran yagabye ibitero ku bihugu bigeze kuri 4 byose ari Blahe, Kuwait, Yordania ndetse na Iraq. Bivuga ko rero n'ubundi urugamba rubundi urumva ko iri joro rwaraye n'ubundi rubaye ingaruzwa muheto cyangwa se rwaraye rubaye urugamba rukomeye cyane. Ni mugiye kandi n'ubundi ibindi bihari nuko uyu munsi ibyangiritse byagiye bitangazwa ku mpande zombi ntago amakuru aba yasotse arambuye ariko muri Kuwait ku birindiro bya Amerika haravugwa ko igitero cyangije ububiko bw'amasasu ariko amakuru arambuye ku bwinshi n'ubundi by'ibyangiritse muri bino bitero ntago yigeze atangazwa. Kuwait ntago iragira icyo ishyira hanze. Ni mugiye kandi Blahe hari ibisasu byageze hafi cyangwa se byanangije ibikorwa bya gisirikare by'abanyamerika. Umunara w'irondo w'ingabo z'abanyamerika washenwe watangajwe ko wangiritse bikomeye cyane. Blahe kandi yakoresheje n'ubundi sirene zo kuburira abaturage. Tuvuze sirene ni impuruza, yego ni impuruza cyangwa se tuvuze sirene ni ibikoresho n'ubundi bikoreshwa nk'ibyakoreshejwe muri Iraq hafi ya Lubire. Rero naho niko bimeze cyane. Ni mugiye kandi n'ubundi Iraq hafi ya Lubire naho n'ubundi bisasu biturika byumvikanye hafi y'ikigo cya Amerika kandi drone 5 zavuzwe ko zarashwe hasi zigahanurwa muri Iraq. Nta byangitse bikomeye cyane biremezwa ku mpande zombi ngo bibe byatangazwa. Naho muri Yordania hoho ingabo za Yordania zavuze ko zarashe zigaturitsa mesile 7 na drone 6 byari byerekejwe n'ubundi ku butaka bwabo. Kugeza ubu nta byangiritse bikomeye byemejwe mu bitero by'iri joro byo muri Yordania ariko birumvikana ko drone ntago zose zagenda ngo zigarukira aho ngaho. Nuko ina makuru y'igisirikare mu ntambara ngira ngo murabizi ko intambara buryo bayirwana no guhisha amakuru y'urugamba nabyo biba ari ingenzi cyane. Amerika yo n'ubundi kabari gakomeje no kugaba ibitero ku biro bya gisirikare, ibigo by'itumanaho, ibigo bya drone ndetse n'ibikorwa byo ku nkombe z'inyanja. Ariko n'ubundi imibare yuzuye y'ibyangiritse muri iri joro n'ubundi ry'ejo hashize ku bitero n'ubundi by'ejo hashize ntabwo biratangazwa ngo tumenye se ni ibiki biri kujya mbere. Impande zombi rero ni byinshi zatangaje kuko Iran yo yatangaje ko yagabye ibyo bitero n'ubundi mu kwihorera ku biro bya Amerika n'ubundi biri mu burasirazuba bwa Hagati. Ingabo za Iran za Islamic Revolutionary Guard Corps zivuga ko n'ubundi zarashe drone ku bindiro birimo Isa Airbus muri Blahe ndetse zivuga ko n'ubundi zangije ububiko bw'amasasu n'ibikoresho bya gisirikare muri Kuwait. Iran yavuze kandi ko n'ubundi birindiro byose bya Amerika ikoresha mu kugaba ibitero kuri Iran ari ibishobora n'ubundi kuba ari byo biteza kaga nabyo bigo byose bigomba kuguma kwibasirwa ndetse n'uyu munsi bishobora n'ubundi kuza kuba bikomeza. Amerika yo ntabwo yemeje ibyo Iran ivuga byose ko ari ukuri kuko murabizi ko Amerika ikunda kuvuga amakuru yayo iyahengeka iyagoreka. President Trump kandi nawe yundi yavuze ko atarafata umwanzuro wa nyuma ku bijyanye no kongera ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'abanya-Iran. Ni byinshi n'ubundi Blahe n'ubundi yo yavuze ko n'ubundi yarashe hasi cyane igahagarika ibitero byinshi by'indege byaturutse muri Iran, inashinza kandi Tehran kwibasira umutekano w'abaturage mu gihugu cya Blahe. Ni mu gihe UAE
United Arab Emirates yamaganye n'ubundi igitero cya Iran n'ubundi kuri Bahrain na Kuwait ndetse na Yordania, ivuga ko n'ubundi ari uguhonyora ndetse no kubangamira ubusugire bw'ibyo bihugu, kandi ko ari ikibazo gikomeye ku mutekano w'akarere akuburasirazuba bwo hagati, mu gihe kandi ubundi Iran nayo isaba ibihugu byo mu karere k'asazuba hagati kuba byajya ku ruhande rwayo, ariko igihe bitahaje n'ubundi iza birasaho paka. Ndabakunda rero, reka mbifurize weekend nziza. Ni RTV 24 ani Pazo niyo mazina yanjye. Wowe utarasubscribe kora subscribe, ni umutaramu mba mpanyuze cyane kabisa. Muze kugira umunsi mwiza kandi yagasani abishimire, turabakunda. Ciao ciao.